garçon wana oyo abeti muziki ndingo azaka kuluna boma mutu na Kinshasa mutu akimisa ye musicien wana so tu vois au moins la photo on va publier donc il y a un autre temps là kana ba doit boma ba au moins ba tu ba photo ba mbale donc dans la son comme na Luanda garçon na chef ya ba béret rouge ba béret rouge ya boka ba béret rouge na Luanda garçon na chef na bango ba yo ka so tel na vidéo ba menacer un musée yem ta peksa bon et coquille yo aussi mettre coquille avec si nous autres boma yem ta ça musée to boma dans la photo circuler ba mon un artiste musicien en tout cas to bête ya musique et souka la musique so kinga na leka ni émission na choqué yo pe leka na émission choqué nga oy combien routine na ba bête parce que so ba na idée ba ça la musique ningo mabe parce que so ba ça la musique ningo mabe mais ma ben on bandait déjà depuis le 29 mais ngazo ngane fait rigola oui quand il bandait pour que n'a fait rigola il bandait déjà depuis le 29 faut ba qui na terrain ba yena ba arme blanche ça c'est bêta wana non ma bouton le 29 le 30 les sous na tongo bon ça va faux campagne que so concert et becha to boma ba donc ça veut dire que en tout cas to ebi mambote bon ngamone na zawa depuis car na zaki na makambo ya biana na komi na meninga na sanzo sona ki golo donc na komi na ngambo ba appel ba mo benga ba numéro masqué c'est ka boba ngabo benga na numéro na normal bobe nga numéro masqué pour to tambola ki chasse za biso ki neza biso net nga ki tambo mabele na nga ne grande ki tambo mère na biso avant na ki tambo donc na roya ki tambo na ba moment nyo pe kutu na poko na na ki tambo na matanga mona ki tambo wana côté la biso na matanga ba bimisie te blana ba kanga kete ye kuta yo ki bongo à se déplacer ye à l'andi pour faire bimisa ba ingénieur ba tout ba bimisa ingénieur ba zongi ba instrument ba ni mais tu mamba mikanda bozo mikamba besa mamba besa mela selo yango te avza mikanda nyo ko banga so tali fali ba banga selo ezaka ndemo na héritier bangi blana parce que azoki mikanda tout ngana zaki na ye mikanda tout azwaki yango mais soda moko ayebisi ndeko moko azalaki ba soda ba yabi oh ata bo bengi ndeni po o de uti likolo makasi yongo likolo ngo tonga to ba nzambe to pana likolo e pona ba Congolais biso tout ba Congolais pe na gouvernement oyo ya papa na biso Fati Beton na ministre na biso justice papa Constant Mutamba balingi na ba trafic d'influence sauté non ka pe arani mulu bate ata ngala elekiranga so tali kombo na yo nda bandango ya mboka abandango na komo baluba aleko eza lupita komo ne pena ezaka banga na famille bondonga e bangala donc ata ndeko na nga mongala côté mère na biso donc ngani to wa ndeko côté maman ba wa ndeko na ba bogar de la presse noko na yo bogar akangeli yo bogar asiliki noko ko loka ope aloki ope makamu pe chasser opa ngani to so côté maman ngape na yo na ebisa yo kosambuyo na ote frère na nga héritier na lingaka yo so na lo bano boza pona encourager lelo bo saboter héritier lo dena za relève makasi ya ba fabricants la musique to bo mono bo tika ko négliger mon frère courage à toi musique ezaka nango passe ne bandeli ndo banda non bandeli mais na suka nango omona bonheur tika respect tika makamama ya ba général chéri pas ba film ono sana wana tika kokota ba boîte pamba tia esprit la musique un jour on se prend de bateau on a opé conseil soit disant de on topé ces visa na nini topé ces mukana ya kitamba on m'appelle Romain kitamba abora ngunda topé ces doc to yambaye tout ça ndeka ile le 21 oza na fiki ba le 21 ndeza kutunde kutu yango ndenga ya succès nango parce que net oza na to la kata fikini le 21 ba golo ba ya olo ba kutu ate po ba golo ba ya ba mugolo ya biso ya nango comme c'est naturel ton message na biso déjà le 21 tozala wa somo so bino bato balinga bo pekisa biso bokangisa biso c'est faut bokanga biso na fikini c'est que omoni mbunda wana jonga na kanga mbali boso ba mona siko côté etambola on a robeta ngwata mutu na mutu ndako ekao donc ça veut dire que toza wana jeune frère na biso jeune talent héritier to linga to encourager yo ça la musique na bien ko buka na te ko tambuye no te o fa gaz oh na yepa ba golo ate kuna ni bonote blana yo wana bosa ba ya papa na maman bosa ba li pate bosa kana blana mais blana na monde déjà dans le kola ba fabrigas comment azo ya bina déjà bien donc héritage to tika la kana sima autika na sima parce que ba ninga bazo boule ba construire musique na bango yazo boule ko construire ba kuluna na jeté na chérie yikoto wana donc na nganda ça la deuxième épisode donc côté monsieur Bimara ngana ba esukaka ndenge nini concert angolais l'équipe te concert angola et l'équipe vraiment kitoko makasi omoni communion zaki
faire gola na public na yeba zoyemba banzembo pe na sepela sur na animation ya poste ngola en tout cas poste ngola pesa ki animation na mona ki pe ba bless créateur FIFA ya animation ba pesa les meilleurs bango mona Congo bango tuana ba pesa les meilleurs tala siko ba to singa ba ministère so ba on a ba kombo na bango to na posa ya Rizé Ferrari ya ilus Charles elengi ngona siko yo na place on créer ba artiste ba star yo linga te faire abe ya bieta faire ko to nezana non to ya bieta to kan ba kanga ki zo somba blamba tombola na poto yo ki ngote na mona ki kutu fona ochanga mutombo ngande nyi